Ini gede disentiu jang kinang rep berwan bu ang apa akhirnya jangka habis di Shillong. Jadi kini berkuat bantet pila wan sini bantet mah begitu kadar lah tahun tu sispa sanpau sispa kini disentiu nih dan mana berkuat bantet pila wan sini apa Shillong apa sa juga apis agriculture bantet ini sentiu jadi dengan nang rep kami di jangka office jangka nang rep ring lah pendingin nang ne apa IBSD Institute of Bioresource Sustainable Development mah IBSD pila wanted ne da pikwa baik sentiu gibun jai kini bro da pikwa tit tak lai phu ba babu sieng wan sene pila bantet kini di sentiu dengan nang rep itu bah kelas Pak Sanpau dan kibasan Pak Sanpau dan kibasis Pak Sanpau dan hal-hal kecong-kecong kidor berkuat bantet sini mah